wero ana te kōmiti whiriwhiri I ngā take Māori o te whare pāremata, I ngā rōpū aukati kai paipa, kia āta whai atu rātou I wārātou ake tohu I mua I te tātaku atu ki te motu kia auwahi kore. Kiki ana te whare I ngā rōpū haura mo ngā tāpaitanga kōrero o ngā hara o te momi tūpeka. Engari tērā no ngā pātai mai te kōmiti whiriwhiri ki te rōpū nehi. Your submission suggests that we should be supporting health professionals wanting to quit smoking. And I would say, well, in a world of scarce resources, why should I fund a program for people who should know better? Ina te uaua ki te kiki I tēnei mahi ki rahaki, neke atu I te whātekau mārima mano ngā nehi putanua. He toru mano he Māori, he toru te kau pai henati he moki paipa. Do you have a view on whether these people should be in the profession they are? When given that they smoke and they're supposed to wander around the wards and saying, hey, you shouldn't smoke? Te Rūnanga acknowledges the high proportion of Māori nurses who smoke. It is a concern and we're committed to making a difference. Te rāno hoki ngā mā nuka o te kōmiti I te maha o ngā kaupapa aukati I te kai paipa, engari ka pēhea ngā hua mō ngā pūtea. Do you think that by just measuring numbers and not measuring the success rate is a bit dodgy? Hei tā te tiamana no e hara I te mea kei te whakawhiuaia I te hunga kai paipa, ina he tino matatau ia ki ngā puwaia o te moki paipa. Ko e tihi o ngā tono ki te aukati momi paipa, me aukati te hoko hekereti I runga I te ipurangi. Me tāpiri atu hoki he ture ki te ture taiao, kia aukati hea te kai paipa I roto I ngā waka e kawe tamariki ana. Me aki hoki te kōmiti I te kāwana, kia aukati hea te hoko tūpeka, kore utu tāke mai e nei wāhi. Ultimately, the number one recommendation is to eliminate tobacco from Aotearoa. Ina mā tērā pia ka heke te hunga e mate ana I te tūpeka. E rima mano te hunga e mate ana I te kai paipa I a tau. He ono rau he Māori, roi hana nuri te karere.